Ni teko tego nso yada senu nkranhye sama wo de brɛ ne bena yin so chena ade pache yen so afoforo beba anopai no nsiabo yamamu nyina ache yasamu akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumadi so nsamasie na braso sa wotibie Sadwam TV Badwam kase okọ Facebook/Adom TV akase ni twegu ho Go TV 176 channel Adom TV she na DSTV channel 280 and some near to your mobile ubetini upper disc of traditional council no ache galamse nibi yedimun some no ebe bremo na fe yakonsam for mobuno regional forestry commission so edi atudwa se fulani for womune mo beche ayampa visa mo hadwene sansemi ni sembi ena no pay mede bro Sadwam TV Badwam kase medin edi afia amankwa tamaklo afia ni die mutie so den some ni chirumu ankasa etie Upper Disc of Traditional Council no na no da achire obi a wono de galamse ye no watomo ntentan kora we ni firi mukure nye yi na de onse tumi aka no ni din no ye de ahinta kakra ewo ahanta banso ewo ahanta Westminster mo enye no nko excavator ba ko so wo mo chirika ho ntimi kasai wo mo de na ma agona nkwanta posifo so wo mo ana nhwehwemu nkoso Adom TV kase etwaso osan na no katechi a otodo akono ko ni wura o ka bisa na o so onyi mo hwe enti ahanta yimfa won hyeda wonyim da asase ne ye na da tidia no ene ye gina kasami mu won awiabri ye ka mo wate de onye nasam mfa be ya ahanu na mbore na ye free adina gwafo ye ba kyiri kuro bi ye ofa no mfum a de do ta fa no mfuma enti wo ma na kwa no ye adwuma asase bi anyi ho a evidence huma kokesi anya no a me tete tu beria ho no a oye na da chidia ne hina na da kina asase enti dam maso ne hina wonje ngufom na asomdwe mbra hanta oye na wo kwisi krom a wo ahanta west nana emu enso ene Adom news atwetwe nkomo sei pra ai bo me bona mane e wo sa adwumadi ho ama afi ko ye January mu da to ye wukuada ya mesaso ne omo kasai beto mo she me so mbeba abestopu sa garamsi be shomo mo ama biminda na anu miminda ya na miankasa me asafofo eko asasene kodu na galamse fo a omkita excavator na washing plant omo ye galamse o masase so abra minimum hwe iti apaso me saka omo bisai abrante e fa na Richard se hwan na odi asase no e ma no wantimi ama me muaye ama obi adin se nipa we na odi asase ne ma no iti apaso ye chine de ba agura kwata police station sabre mi no kaso oda mu agura kwata police station tina abana se excavator no ase yetuma excavator no eba police station ya kodu na excavator no roto esi no ma excavator no e dia ba Morrison junction no so jaba so we ma police for ya we kotina ho aya fa low bed aya de excavator no na ba aya ba kwata police station sia ya me no kasa di sia me no kasa low bed no wo akura kwata police station ni excavator ni na sia e wa Bono Regional Forestry Commission penifo na dey one day summer to dwano se fulani fo womo ha wolma dwene ye papa panti se sedie womo de ko aba beto wono ho entem sebeya forest no e wo mantam no mu no womo nya wonyam anko ho emo mo nkowe yamane boni owo bono mantam mo ye Christian ofori kuma ona boabo asansemi ano more than 10,000 and I walk quite mu a ya bo modena pam bebre no a ekode nanso mo kwa no masaba enti se de ye bokoko mo amode mu nantwie ba nyina mo mfa mo nsan if you say iti amra so de na dwebeko forest mako ama makotena ho so amfa mo nsan na e ba mo so a obi e benya ne bia ne se fura ni fo ya hyechi bebre edom kokot e prosecute bi nom ebi so a iguso e prosecute omo bebre na hu ya so na mo adwane bebre so e kona se yenkita tu a omo so kita tu o they can turn against us enti ene ye bokoko no wa e benya obi e bechew ensa so mo e bokokot ama mra ni wadi Wakasafa eja etokwaye ni mu no ena wura yi editu dwa se kwaye no be se 50 hectares ena meja kyehye so amasa kwaye nyina ahye wode ato akuafo nyina enemu se wonom kɔ wonom afuo mu no na se wokosoja ɔma woni enko ho ente saa na se wo kyere wonom a wobɛtwe wonom aso jahye de afi bia ehye but mostly ayana ifri outside eneba anti ye kan generally ye kan yelmete hu to ye forest nko a emwa because janu bebre no afri outside reserve na ebe hye kwaye no anti last year ye record obi this year so far
ya akɔde kakra bi kɔ brekum area brekum to Sekwa road ɛhɔ yɛ fire back mountain 2 ya record bi wɔ hɔ sisi a yɛ kasa yi ɛno ahye kakra be 30 to 50 hectares ɛne ahye nti animanimu ya afɛ na yɛ assessment ne yɛ hu how much Janet me cover but na minimum ko hu ya ne de it's about 30 to 50 hectares and I actually so far enti e bompa ye say e kwa ya aka no bia no ija enkotom afi so far there so good. Ghana National Education Campaign Coalition and they say the American Kakro war ye schools ahodo mu no e braso say asotwe sefata no a mrebi atwam na ewo ho akra ye boni wo school aye no yes am famra biem na de nkra no ye no e ya agensemo national coordinator de emako ye Benis Mprejachi na ni nyina gina akrobia Asante Vocational and Technical School said the school for access school nya pade ne nkrofo bi cars no ne ade no sempanifo tena wa ya hwehan a wan hwa nkro ma betena yeti so te wo sa sotwe bi a wo se de man kwada no tete won tinetine wo mu no wo se sa ba bi mo ne Adom TV kase edi nkomo yi e wo mu se yi corporal punishment efi ho some punishments be a too harsh and fa ma mofran but e was some mofran ya ade na nya ye mo mu sade na omo ye no enye inti say e was say ye revise the disciplinary tool and ways of punishment na e was say ye hwe na ye revise no enye sa ye te ha na ye mofra no omako school de but omo be pie no na omo afa de papa bi ambre yen already the resources na ye wo no endorse emwaye na ohwe cars ya nkwala yi akosei na nti afe ansa na ebesa akoye je se omukope cars ne sa ne ma ne nyina sa ma school ni biem so omfe nsua de in fact a hardwin na we ana public relations officer war Ministry of Education Ernest Akosa e de abetu dwa se wo mo etwen se nhwehwemu aposifo ebeye no eno na wo mo nso ebehwe na wo de atwe sa sukufo yi aso yokote committee bi amoma hwehwem but they say be ma investigation because some say police investigation no and corona they ya shut it down school temporary so munko fie na yem put things in place it's an appropriate time and best call you back but for now the investigation at police yes say be established say corona dey can inform you but what you are learning from the surface in so munkwara mu wie and so mu seniors mu wie and the results no nya encourage it and no mo feel say achechire for na amwa mu amoma pass it no because me can say hwehwemu nyanko bebre but I believe say as we move on hwehwemu ni ba ebetimi ama Ghana for na etiefo nso ahu de asi ene ye wasansem woye mu nso na Adom TV ne Ghana for bi adi nkomo ama won so akye won adwen de won so susu odwene ene senke da ya asotwe no amre bi atwam ye bresu na ye adwuma emra nya de ye bo obi aku no ne mom ye tia no sabe ya wonya bi mu no so Ghana for bi adwen kye ene ena disua no bebre won so hwe yanua mai hwe tibia o makom me mani bia me ba wiase mahu bi no hu asa Ghana ni no frantuma o satale woni na say you ene Ghana for agya ya mamla to ena ne agya hwe we nyina mema ni mma nyina no ya gya nkola no no mu di suban boni adisua hu traso obi aflamano amano ni ti say Nigeria clubable culture na say Ghana for afa akwala teacher for na first na ye keni wo no e wo say stand ba biem go say na wo de free wo say de yambo akwala enti ojimi kura do be an say wo nya de be bome eno so kan bi na ma say no kwala no mu fa hwe nya hwe because oya onu say ba be pache wa be ja no dey me so say mba na ye ntwa wo na ka ho because me tama na me ko school ye teacher bi obawa no obi edwane but nessa de na ni hobiem school for no home teacher akwala omunsuru because ye ntwa ma ba ye bone bi a ye ntwa ma ba ena de toso mienu ye awofo no so ye ka ho se akwala no ye bone na teacher ne bona ba akwala no ba be kan na awofo no bi ho a omudi omoba na chiko school ni akoka se teacher na rough ntia se enam nu bone na akwala ne no mo no o go school tramo wi eni ade ntina me akwala no e dance be bi adi na meme na madwen tia se akwala bi ya bone azi atwe na so kwa ya atwe na so a odi nya obaha adwen wo man nim Yegusoa ya wangumasua mu na so ye hwa ngumasua so LGS TVET service na fe free SHS empanifo nyina aka won ho abomu a wode to awofo abatan no anim se wo manu a wani je science technology engineering ne mathematics ho no
womo enko STEM portal no eso na fe womo enko selection enhwe school no de wono pe public relation officer wo Ministry of Education kwesi kwaten ene Adom kase edin komoyi yama kwanya ama enwanu mo enche no mo beko senior high school so no se one more mpese o mo ye science related program through STEM abaya for kwanya fa so tete mofra unhwe ene all over the world that eno na oman bia no de tete mofra na oman ni mpuntu ye de ekoso no oman no etimi fa ntuma pefra ene ye fe no impact of education and socio-economic transformation within this 21st century the we are see bia no kwata kwan no so na fa so tete mofra ewo robotics engineering artificial intelligence 3D imaging no mo sa kwan no so na we are see bia edete nkwara na ye krum ha de mze na ba na ye nya enhye mu kena ye pa afi na Minister of Education Dr. Duchuma Makwanya ndi mofra wono mo pese o mo ye strictly science programs and STEM programs which is be obi opeso ya aviation opeso ya engineer opeso ya biomedical ni nyina kwanya ba ama STEM schools afi na president Adom yesie about 5 of them and the existing ones they say are ready no kwanya ba mamufra no wono mo pese o mo ye STEM programs no nyina no afi ye form eno na ye bie portal na say wa bezo ye bia no okwa no akọ make selection of your choices na ubusa bibi because initially no nobody can ye selection process no bi dada na we ya kwanya sonko ye de ama no mo bezo mo ye STEM no kwa nti de ben say so what they can select with your safe schools now bezo make any STEM selection say category A and also first or second choice now for my first choice in example now for STEM school what it means is that the STEM school now fire you know a bit take precedence over the old school na ye dey e wo ho no enchemu kakra e wo ho no to ko first STEM no so as your third choice the wo ka kire fidie ne CSSPS and the Ministry of Education say STEM school now fire no and now bezo ye dey e your third choice the enua no mo fra no be ya ne say wo beko abayofu fidie no so no akobo www.stem-ssp.com.gh oya fidie na be ma onkita ho a obedie wo say boy index number obo e kira wo say yesi a very simple interface obia bofra bia and how for assistant bia won betimaye Adom TV Badwam kase na wo hware nwumasua mu nsem ya mu ene egue na 2001 ne mu nsu brantam bi toy ewo sahwi tegare Yesu Krom Basic School e paso se no nyina wo bia West Mensimu or Western North ma enkura no eduase no no musuade anya se mfie mienu ntamu ni nke bia o ma so dua na se si school dan na sie ho kama ba bi o mute ne ho a wie ebo a wo mu ni nsu oto ese tugu won mo so Adom kase akọ eto so de ye problem aye wo no school dan na mfie mienu ni na school dan ne bubuye ye sra aban meboae because ye ni ahoden ye wa ahoden anka ya de na de ye fa bi mu pa because say nkwala nsu to a nketo no munye ba bi entna o mo nyina akọ company fo no ho di school dan de sra aban so hu ye mobo no num ye mo aye ma no school dan na nkwala no mo bre ha nyina ni school no e pa cho baby e betena kwa ya asem school dan e ketewa bi meti dua ase na bi mu sete school dan no mo amoti abantene nso to a teacher for ntimi nkyere o ma de safely DNS1 copy 4 there you need down ho quality dua ase ti ya hawa e wo mu de so pa